पीचरी NDA लेंगा की नौना मिनिस्टर चौथोपदा मणिपुर की MP डॉक्टर R.K. रंजन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओइना ngasi wasak lokre कौब्रू चिंगी मतंगदा COPPK गा लेंगा कयाना की वाफम अमत लेते मिनिस्टर अनी का वारी साना की बदे ले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे अवा अना तारबा सिंगदा सेवा तौबा हाइबसिदगी हेनबा अतोपा अथोइबा सेवा लेते सेवा हाइबसिना ख्वाइदगी अथोइबा लाइनिंग नि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे हौकिबा पुंग कुनमरीदा अपुनबा मियोय लिसिंग मंगा चामंगा मरफुतरा मंगा कोविड टेस्ट तौबदा चात्रत हुंफु पॉजिटिव ओइरे लाइना असना मरम ओइरगा मियोय तरा माथोय लेखिद्रे मियोय चामरी निफु तरुकना नाबा फदमे डिस्चार्ज तौक्रे खुरुमजरी ममी टीवी न्यूज़ की मणिपुरी प्राइम टाइम पाव मिडिंग ताबिरिबा सिंगबु सिल्की चनंबमना तराम नोकजरी हौजिक पाव संदोकना पीजरी नरेंद्र मोदी न लुचिंगबा NDA लेंगा की नौना मिनिस्टर सिंगी फॉर्म होंदोक होंजिन तौबदा मणिपुर इनर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की MP डॉक्टर R.K. रंजन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओइना ngasi वाशक लौख्रे राष्ट्रपति भवन की दरबार हॉल दा पांगथोकिबा वासक लौबगी थौरम अदुदा MP निफु हुमदोय मिनिस्टर ओइना वासक लौखी मणिपुर की MP डॉक्टर R.K. रंजन ना कॉन्ट्राक्टर ओइना वासक लौखी हंदक की मिनिस्टर चौथोकपा असिदा रिकॉर्ड ओइना SC/ST मेंबर ख्वाइदगी मसिंग यामना याउरी नौना मिनिस्टर ओइगदौरिबसिंग असिगी मनुंगदा शेड्यूल कास्ट की कैबिनेट मिनिस्टर अनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट तरा वासक लौखी MP डॉक्टर R.K. रंजन ना वासक लौखीबा असि मणिपुर की ओइना चही कुनिथोय की मतुंगदनी डॉक्टर R.K. रंजन ना पॉलिटिक्स दा खोंगदा द्रिंगैदा तोंगान तोंगान बा एकेडमिक की लमदा मसक थोकपा मफम कया पुरमखी इन कुमचा लिसिंगनी सुपना मरीदगी लिसिंगनी निपाल फाउबा मणिपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ओइना फम पुरमखी तुंगदा UGC एकेडमिक स्टाफ कॉलेज अमदी कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल मणिपुर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ओइरमखी नौना मिनिस्टर ओइना वासक लौरबा MP खुदिंगमक्ता मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना थागतपा अमदी नुंगाइबा फोंदोक्रे चीफ मिनिस्टर की थाकता कमिटी ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑन माउंट कौब्रू COPPK गा कौब्रू चिंगी मतंग याना की वाफम अमत लेते लेंगाक पाइमिनरीबा मिनिस्टर अनी की लेवल दा COPPK गा भाप तामिनकी बदी ले हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे वाफम असी इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनलेबा हाइंगांग चिंगी इबुदो मार्जिंग खुबमदा सेमगतलेबा फुच्चा मवांगदबा पोलो की मितम अमदी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की फिबम यंगसिन बचतपदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्कीबनी यंगसिन खोंगचत अदुदा ममी टीवी न हंगबो वहंग अमगी पाउखुम पिरदुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाई कौब्रू चिंगी मतंगदा वाथोक ओहनबसी अचुंबा नत्ते कौब्रू चिंग असे रिजर्व फॉरेस्ट की मनुंग दलेबा मरमना चिंग असिगी मपु इंडिया लेंगाक अमदी मणिपुर लेंगाक न ओइरे कनागुंबा खरना कौब्रू चिंग असी अखोइगिनी हाइरगा लेंगाक न हेक्ता उनरगा वारी सानगदबा नत्ते हिरम असिगी मतंगदा अवाई अकुम तौनबगी मथौसु तादे कौब्रू चिंगी मतंगदा लेंगाक यानकीबो वाफम अमत लेते एग्रीमेंट अमा इनबदा लेंगा की महुत सिलगा मिनिस्टर न खुद पीबा यादे लेंगा की थाकता यानचे अमा खुद पीगे हाइरबदी सेक्रेटरी नत्रगा कमिश्नर न खुद पीगदबनी कौब्रू चिंग असी निंगसिंग बथोक्त्रब मतमदगी अखोइगी सेंगलबा लाइफमलेन अमा ओइना लेरकलबनी मसिदा चयेतनबा वाफम अमत लेते मरमदुना कौब्रू चिंगी मतंगदा कनागुंबा अमतना पॉलिटिक्स तौबिगनु हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्की कौब्रू पोचे सी अखोइगी सेक्रेट प्लेस ने अखोइगी लाइफम ने लाइफ सुगुंबद सानबा होनते नोगी कोकोपी हाब्रा करी मोइगा गवर्नमेंट गा फॉर्मली यानगिबा आइगी लेवल दा लेते
Yes, Minister, Honorable Minister, aniga moi wari sarubada, moi gi level da understanding ama lay hai. Agreement ani rak thong na tong nai. Numitu da sign Minister ani na sign tawi. Minister sign tawi ade. Any agreement the Minister na sign tawi ade. Government representative taroga di Secretary natraga Commissioner sign tawi da ni. The Minister na sign tawi du tharak pata gain hai. Adu di Minister noi na sign tawi da. Madu yaroi. Minister na sign tawi na de. Adu na madu hantu o adu ka tonga na mana appeal lama to holu noi gi yanari bo wari do appeal lama mana to holu hai na hujiki ko moi gi organization du gi mi duna appeal do bosi am su khabar do yaw ki bani ani soi to bodu yaroi means mantri na soi to bosi official oi de mantri na soi to bodu abna te government gi oiraga di chief secretary or commissioner or adu gi to bodu bani aduna adu to gunu na kutak du ni ai ga fauna ma thung adu yaroi na haibada gi fauna dra kan da hujiki mana hujiki moi gi mi sina nunga na du di minister ga koi unare sumai na yanare na ma gi appeal lama kabi kopi no tauki bani nothing's controversial like Kobru range purely forest reserve forest area da leiba lamni masigi mapu leite masigi mapu di central government ni state government ni reserve forest ni masidai da aigini thola ga koi sarkar na unagada banate wari sagada banate mada depend tawroi se ai hana so hai gre hujik so hai ri reserve forest wari santar so reserve forest ge khaya blori अखोगी सेक्रेट प्लेस नि लाइफम नि हेसे सही चा गया दगी लाबा पोने बा मसिदै द नो डिस्प्यूट अदो सिदा पॉलिटिक्स तौगनु जाति नुसिदबा जाति गी खनबा बाइजे सिगी मतंग सिदा लोइना मपान थोना रइसने लेट पीपल डिसाइड इट मार्जिंग चिंगदा खिनगदौरिबा पोनी सगोलगी मीतम अमदी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की सरुक सिंह येंगसिलबा मतुंग चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई हौजेक सेमगत सागतलिबा पोलोगी मीतम अमदी बिल्डिंग असिगी अयाम थबक लोशिलकली मसिदा चंगदबा मचाक अयाम्बा कोलकातादगी यौरक्तुना लेरे COVID-19 लाइचटना मरम ओइरगा फैक्टरी कया थिंकिबना मरम ओइरगा थबक असि खरा थिंथकिबनी अदुमकपु लाक्लिबा अक्टोबर था फाउबगी मनुंगदा पुमलोय लोइसिना बहोतनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मखा ताखी अयामदि लोइदि लोइसलगा हेवी वांगनिना को हेवी वांगनिना ngasagi kenoda Kolkata da sanbane ba sagon gi kari gi mayam se Kolkata da sabani sembani adu ayam masak pudi la ayam masak la sem loira da ya maroina covid na maram or kan da factory mayam thingi bise sigi factor ne keno sigi factor ne theng bani adu bu anyway khoi gi target si October before khoi gi election gi code of conduct announce tau dinge da ko masi masu ai loisaninga soi loini Chief Minister N Birengi Yangsin Kongchet aduda ngarang famkiba cabinet mifamgi warol fongdokladuna N Birenna makhatana hai COVID-19 laichet ki chaithing fanglaba nongmagi suraga charat tamliba unrecognized sector da thabak tawriba miyosingda lengak asina lupa lising manga piragani masigidamak miyoy lak ani khangatle installment anirakta yenthokadaba senfam sing asi ahanba installment gi oinadi chetliba tha asidagi piba hauragani aduga anisuba installment na August natraga September tha da piragani hainasu Chief Minister N Birenna makhatana fongdoki ngarang se khoi cabinet mayam budilo bi ngarang gi khoi cabinet decision am khalobuni hai ri ba khoi lori se covid na wahalaba covid sina wahalaba mayam maroina no magi earning torga tanjara sajaba van driver gumba adagi pala tawjaraga thakcharaga chaba ade auto driver gumba adagi usur mayam am leidana ko daily earner gi type aduga professionally macha unorganized sector da masigi khoi khalla kan dai khoina mi masing pathon bani mi masing si lakh ani muk lai khoi da resa to boda hujiki haid ba beneficiary se phangba ya ba na lakh ani muk sidai da khoina lising manga dang pi bada 100 crore musang aduna khoi ngarang se khoi gi cabinet meeting to kan dai khoi gi lai ri ba budgetary kano sidai da covid na maram war kan da thabuk to bu ya roi da ba paisa sin na ba ya roi da ba sing khoina 40%, 50%, 30% cut tawrega akhoi 100 crore gumama koi mobilize tor kanda hujike koi Manipur gi lai ri ba lai ra ba hujike covid na effect tor ba family lakh ani mukuda
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अखोई अहानबगी कइनोसिदा सिगी जुलाई था सिदा पिनम होनगनी अदुगा सेकंड इंस्टॉलमेंट अमना अगस्त और सेप्टेम्बर फास्ट गदाइदा पिनम होनबनी अवा अना तारबसिंगदा सेवा तौबा हाइबसिदगी हेनबा अतोप्पा अथोइबा सेवा लेते सेवा हाइबसिना ख्वाइदगी अथोइबा लाइनिंगनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे वाफम असिंगासी चीफ मिनिस्टर बंगलोदा पांगथोकपा ड्राई रेशन पीबा हौदोकपगी थौरम अमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोकिबनी थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाई लेंगाक असिना तोला तारबसिंगी मतेंग पांगनबा अंगंबा थाकता होटनबा लेप्ट्री ngasi लेंगाक असिना पाइखलिबा चीफ मिनिस्टर की हक्सल की तेंबांग लौमी सिंह याइफनब पाइखलिबा स्कीम अमदी उजाला स्कीम न चिंबा स्कीम सिंह असि तोलत तारब सिंगी मतेंग ओइनबा सेंबा स्कीम ngakतनी ngasiदी स्कीम सिंह असि की कानबशु मियामना मपुंग फाना फंगले अवा अना तारब सिंहदा ड्राई रेशन पीबगी वाखलोन हौदोरकलिबा क्राइटो रिलीफ चुरचानपुरबु थागत फमथोकी हाइनसु चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मखाताकी ईश्वरना बाइबल दखंदे गीता दखंदे कुरान दखंदे गुया दखंदे wherever मियोइबगी सेवा तौबा मियोइबबु तोला तारबा अवाना तारबा मिबु सिंखत्पिबा मतेंग पांगबिबा हाइबा मसिदगी हन सौबा सर्विस मा लेते हैबसी then even the God, see, if you serve a needy peoples, if you help a down-to-earth peoples, that is same is the worshipping of God. Means, never drop downtrodden with the needy people sama, war miyama, leitelan miyama. सिंखत पीरगा मटें पांगबिरगा सेवा तो बिबाइबसे न ईश्वर निंगल सब माने हाइबा एकन खाजन बलेगा ngasi thauram aduda churachandpur district ta leiba auto driver chatrita dry ration sing yenthoki haukiba pungkun marida manipur gi mioi lising manga changa marfutara manga covid test tobada मियोई चाट्रत हुमफु नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगलोइना स्टेट असिदा लाइना असिना नाबगी मसिंग लिसिंग हुमफुतरा मरी जहुमनिफु माथोय यौख्रे लाइना असिना मरम ओइरगा मियोई तरा माथोय लेखिद्रे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगी ngasi numitang wairam pung manga faubada fangba pau amagi matung inna मियोई चामरी निफु तरुक नाबा फदुना डिस्चार्ज तौख्रे नाबा फरकपगी अपन मसिंगना लिसिंग हुमफु तरुक चमगा हुमफुतरा निपाल सुख्रे एक्टिव केस लिसिंग तरुक चमगा कुंट्रामरी लेरी लाइना असिना मरम ओइरगा लेखिदबा मीगी अपन मसिंगना लिसिंग अमचनी कुनमापलनी फगलकपगी चांगना चादा मरफुमापल दशमिक मंगानी कोविड लाइना असिदगी ngakthoknaba leingakna paikaliba thausil asigi makhada miyoi kaya amasu nimit khudingi covid vaccine kapthokli covid vaccine kapthokiba masing ngasi fawbada miyoi lakh taret lising marfutara taruk shupna yankhai mathoini ngasi Bedigan Razid International Airport amadi tongan ba highway da lakpa driver amadi handyman chatruk taramapal test toki हौकिबा पुंकुन मरीदा D type oxygen cylinder लिसिंग अमा चमापल तरामरी अमदी B type oxygen cylinder चामरी कुंट्रा निपाल मणिपुर की तोंगान बा अनालायंग संगसिंगदा फंगहनबा ngमख्रे हाइना COVID-19 कमन कंट्रोल रूम दगी फंगबा पावशिना मखातारी Chief Minister की COVID-19 affected livelihood support scheme ngarang pangthokkiba cabinet mifam amana ayaba pikre scheme asigi makhada COVID-19 na hakthengna sohalaba imungsingda lupa lishing manga gi senfam bank account da direct transfer tawgani hairiba senfam asi tangkak ani thokna pigani COVID-19 ki laichat na state asigi miyoi kaya gi punsida chaun awaba mayok nariba asigi yenglaga laingak na khongthang asi lokhalakpani hairi Scheme asigi makhada kana ba fangba yaba miyoy singdi street vendor lomi nong magisuraga chaba sing missing construction worker public transport driver school van driver dukan fangba yaba miyoy sing artisan fisalon sa tawba sing performing artist amashung yumda apikpa lalon itik tawba miyoy singni
Scheme asi State Social Welfare Department ki makhada paikhatpani. Imung amagi miyoi amamam khaktamak scheme asina kanaba pigani haina pau asina makhatari. Tha asigi tang amadagi PWD Manipur na singduna hapta amad chupna chatharakpa Van Mahotsav Thauram ngashi Works Minister TS Beswajit na athoiba mitunglen oiduna loisingtre. Thauram gi sarukam oina Works Minister TS Beswajit na luchingduna Imphal Kangchup Tamenglong Road ki samgat sagaliba mafam singda u charakaya thaki. Thauram aduga mari leinana Minister Beswajit na hai ngasi aikhogi khunai asina asoiba kaya tawkhibana maram oiraga mahausa gi khal aduki matik kaithakre tungda lakadab khunai asigi yenglaga umang yokhattaba yade haibagi wakhalonda u thabagi thauram asi pangthokpani hainasu fongdokhi hojek break amatang laujari. You are the future. School, a place where your future is carved. Exploring new ideas. Large classroom, big library, even smart classes we have now. Expression in art, educating young minds, even making stronger. This is where you start. Cause it all begins with you. UNACO School, excellence in education. Breaking matungda taram nokchari. Education amadi Fisheries ki Minister S. Rajena, Fisheries amadi Education ki Union Minister Singh amadi Department Singh asigi makok thongba official kayaga unaduna Manipurda paikhat kadawriba project singi matangda khanakre. Hiram asigi matangda ngarang Fisheries ki Union Cabinet Minister Giriraj Singh ki office chamber da mifam ama pangtokki. Mifam aduda Minister S. Rajena Manipurda paikaliba fishery gi thabak tharam singi matangda paudam ki loinana state asida nauna paikhat kadawriba project singi marik chumba report singsu fisheries ki Union Cabinet Minister Giriraj Singh da pisan ki Cabinet Minister Giriraj Singh da pisan ki ba project sing adudi Imphal amadi Bisnupur district da wholesale fish market sagatpa cold storage samgatpa Brut Bank Sing Linkatpa, Mini Fit Mill Sing Amadi, Laingaki, Fish Farm Sing, Nauhona na samgat sagat paki matang dani hairi. Amaromda Minister S. Rajena, Center ki Education Ministry ki makok thongba official singa unaduna, Maitay Mayay Chowkhat Naba Amadi, Manipur Technical University asi Mapung Faba Technical University ama ohenabagi matang disu khanaki hairi. COVID-19 की वैक्सीन कापलब मतुंग चाही अहुम लेरगा लेखिदब थोकलबदी लुपा लाख तरा पिरगनी हाइना हैरोग असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की एमएलए थोकचम राधेश्यामना फोंदोक्रे वाफम असि कॉन्स्टिट्युएंसी असि मनुंग चनलेबा लेरोंग थेल की सानबुंगदा एमएलए राधेश्याम की मीटिंग मखादा नौना LED फ्लैट लाइट पालब मतुंग खुदसिनबगी थौरम अमदा राधेश्यामना फोंदोखिबनी Laingak na piba SOP ngak na pangthokpa thauram aduda Radeshyam na hai chawkhatpa khunai ama oina ba hotnabada khul natraga laikai adugi thodang chawi ngasi sanga kiba sanabung asina mipum khuding magta sana khotnabagi inot amadi soidan haplagani loinana masamo faba naha kaya ama susamgatpada achabu mateng oiragani mahak na makhata na hai COVID-19 ki vaccine kapada miyam jingnaba leibiganu Vaccine kap thokpa khaktana laichat asadagi mapung fana ngak thokpa ngamgani hauzik laikai da mass vaccination pangthokliba program asida miyam puna saruk yabiduna COVID-19 leitaba assembly constituency ama ohelasi haina Radeshyamna makhati कोरोना की कोविड की हम साथी में मतलब ने अभी वैक्सीन कापी हो हाइजे बसरा कनाबो मखरना तुंगानो प्रसार तौर वैक्सीन कापगदी सही ओम नसी अदु तोय अदा तोय ना हाइबी बसले आई मसी प्रजा में हम थंजरंगे करीगुमा वैक्सीन कापदा सही ओम मतुंग न सीरबा सही ओम मतुंग वैक्सीन कापन मरम होय सी हारगदे आई लुपा लाख तरागी आई रिवार्ड थंजगे है ना मया मांगे प्रसार मसीदी प्रसार ने अदुना मयाम येंबियो अमेरिका सुलो इनका करे प्रेसिडेंट यावना रशिया की प्रेसिडेंट याव काप करे इंग्लैंड की क्वीन यावना लोइना काप करे लेबा कुनिं का मयाम उबिरम ने होजे होजे यूरो कप सानबदा येंग मा लाइबा मिसिंग मार्क्स सम तो उपम कइनो मोय लोइ वैक्सीन काप करे मिना
अदन अहुम सुबह वेब लातो इस हम साथी वो वेब ने वैक्सीन का बहुत टिका था दोक प्रगे दें प्रॉब्लम लाकनी अदन टिका था दोक पसी में जो आई लेरोंग थे मिशन ना अदन मसी आई बाइक सिंग भी कदो बा सोशल मीडिया दा आई इंटरेक्ट तो भी कदो मिकुम खुदिंग मत तो इन हाइजर इसे अहुम सुबह वेब सिंग आथोक से कोई खुदिंग ना कोई टिका से था दोक पियो अदुगा तम थीरब साथीरब लेना से कोई पुण्य कन्वीनर से वो आई खर हाइजर लगा लेरोंग थे ना लेबिरे मिकुम खुदिंग से ना इमा इंदो लिसल सा खुदिंग क्लब की मेंबर खुदिंग को आई थमोय दगी हाइनुगाई लेतना मसी क्लब ना सिलगा ग्राउंड से मतिंग पामी दंका थगतचरी है वाई खर हाइजर मया पुनो को COVID-19 की अवा जैथिंग फंगलबा इमुंगसिंगदा All Manipur United Clubs Organization अमुकोगा लमदम अस्ति की तोंगान तोंगानबा लुपसिंगा खुदसमनरगा चाना थकनबा पोटलमसिंग मतिंग पांगदुना लाखिबदा पुन्ना इमुंग लिसिंग मंगा चाट्रुक निफुनिथोय शुरे हाइना अमुको ना थादोरप चेरोल अमन हाइरे ngasisu amukoga khutsamnaduna All Manipur Women's Voluntary Association Amawa amade All Manipur Manpower Upliftment Center AMMUC na imung chani kontra mangada chana thaknaba potlamsing yenthokhi ngasi chana thaknaba potlamsing yenthokhi ba adu khwairamban kaithel ahum imalay maril sidabi fawoi bi kaithel temporary market kwa kaithel amadi kongba kaithel na chingbada kaithel fambi ima singdani COVID-19 lai chatna maram oiraga kaithel kaba yadabadagi awaba mayuk narib adu yenglaga potlam sing adu yenthokpani masida natana tongan ba district laiba sinmi singdasu tengbang potlam sing mating piki haina amukogi assistant general secretary thambona thadorap cherul asina makhatari Kondrakpam Assembly Constituency ki MLA Thokchom Lokeshwar Singh gi mityeng makhada constituency asigi manung chanalaiba Leitan Pokpi Khungangda COVID vaccine kapthokre COVID task force ka kutsam naraga pangthokiba vaccination program adu Chief Medical Officer Imphal East na mating panglaga pangthokibani Khungang asida COVID vaccine kapthokpagi kudong chaba pirakpagi damag Leitan Pokpi Club ki Secretary Waikhom Atangna MLA Thokchom Lokeshwar Singh amadi Chief Medical Officer Imphal East puthagatpa phongdorakli Thoubal amasung Khangabok Assembly Constituency dagi COVID-19 laichat mapung fana ngakthokpa ngamnabagi pandamda mass testing amadi mass vaccination gi program lepalaitana pangthokli Congress Legislative Party ki leader orbita natana Thoubal Assembly Constituency ki MLA su oiriba hanigi Chief Minister Okram Ibobi ki mityeng makhada Thoubal Okram Thoubal Laisangthem Khong Manung amadi Thoubal Laisangthem Wang Matabada mass vaccination ki program pangthokhi loinana Khangabok Assembly Constituency ki MLA Okram Surjakumar ki mityeng makhada Samara Maning Laibung Wangjing Lamding Bajar Athokpam Fura Kaitel Sangayumpham Pali Bajar amadi Mayai Lekai Community Holda mass vaccination ki program pangthokhi Thauram aduga mari leinana MLA Surjakumar na thauram pangthokliba mafam singde chatuna anti-COVID task force ki volunteer singda hand sanitizer face mask face seal amadi cell gi mateng khutsanaki ngasi nungtil pung amat tabada Manipur University ki Vice Chancellor gi office ta Road to Tokyo Anikun Olympic camping Hodokre Tokyo Olympics sa saruk yariba iramdam asigi sanaroi mangabu pukning thawgat pa oina pangthokpa I Chair for India gi thoram adu MU gi Fit India Camping Committee amadi Fit India Club na sinkhibani thoram aduda Manipur Olympic Association gi President su oiriba Hairok Assembly Constituency gi MLA TH Radheshyam Singh na athoiba mitunglen amadi MU gi Vice Chancellor Professor S Sanatombi Singhana Thauram Mapu amadi hanigi Olympian hockey sanaroi Katramayum Thoiba Singh Fit India Club ki Chairman Dr. L Bishwanath Sharma amadi MU gi Registrar Professor W Chan Babu Singh na athoiba lengbirakpa oina saruk yaki haire Thauram aduga mari leinana MLA TH Radheshyam na hai Manipur gi sanaroi singi sawung sadaga chanagadaba karamba sports discipline leibagi haibadu mari leinaba akang ahi singna thizin haningi Manipur gi danatana missing yamlaba India na Olympics ta medal irau loba ngamdaba ashigi maramsu thijinba nathaupai
Road to Tokyo Lising Anikun Olympic Camping Asigi Convener Oiriba Dr. L. Santos Singna Thauramasi Matangda Mami TV Dahai. Sanari mga si ako'y gidi pik laba Manipur state asidagi makoy mga na saruk yaba si ako'y di yam na hainingalita na no word express litre ako'y di makoy hainingalita ba sida mo ako'y gi Mericom na su ako'y gi Olympic ki flex bearer mo ina ako'y India gi leader mo ina mang na su flex pura sa kadori masitagi hen ako'y hainingalite masita Manipur University Fit India Campaign Committee or Fit India Club ki convener mo ina makoy na satpa sida ako'y isoda tamoy sa Niger committee ki all the member na tamoy sa Niger ga makoy nada yek tab mako pabuktik na Olympic ye tawgadori mafam yawbiraga makoy best performance piraga makoy na phangning ba aim and objective do law medal to lauraga lakpiu haibasi wahai si hairaga ai masigi program su sinjabani Road to Tokyo 2020 Olympic campaign. Let's cheer together for India. Let's cheer together for sports. Come on, India. 19 Laichad Mapungfana Laksin na buhot na rabasu miyam na gyan tabi drabadi he na kudong tiba fibam ama mayok na rakani haina wabagay Assembly Constituency gi MLA Fajur Rahim na Fongdurukli. Mami TV ka akan na una ba amada wafam singa si Fongdukladuna Fajur Rahim na hai India gi atay mafam singadi COVID-19 Laichad ki ani subaweb asi ayamba na laksin ba ngam na kre loinana. Ahom subaweb kidamag Jackson Taurang kaya amasu lokhat pahawkre adumagpo ay koy gilamdam asidadi hauzik mag ani subaweb ki akan bajayteng fangli nong mada COVID-19 positive oibagi jang hantaba laytri hauzik mayok nariba fibam asi laksin ge hairabadi miyam punagyan taminaba changi COVID-19 laichat laksin bada ay gi daita chawi haibasi matam pumbada kaudaba fay Fajur Rahim na makata na hai health experts singi matung inna COVID-19 laichat ki ahom subaweb asi he na sati ba mawongda yawrik lagani. Masi mayok na ba ngamna na balay ngak na health sector da akan mamityang changba mathautay. Masi gidamag COVID-19 kakte ki oiba hospital thamba oxygen wathanda ba amadi ventilator yaw ba ICU gi famung hospital singda marang kahen gadabani hainasu Fajur Rahim na makata na fongdokki. अदुगा हाना कापथोकिबो खुनसिंसु खरा यावरे अदुगा लैरिबा अखोय हाना मास टेस्ट हारिबो खुन जामना खरा मरांग कायना लैबा पॉजिटिव का हेना लैबा मफमसिंगदि मास टेस्ट तोथोक्तना हेनसु लैरिबा प्रजासिंग असि यारिबो मखै हारिबा साथीरबा अखोयना किनरबा पॉजिटिव असि होइदननबा हाइदना मास मथंग मथंग संदोरक्तन हाइदना मास टेस्ट तौबना सिंबा ऐ कयाम चथरे Apaba ising marang kaina fangdabadagi awaba mayok nariba Singjamay mathag Tokjom Leikay gi imong singda Singjamay Assembly Constituency gi mirep oina ba tawrang tawriba oinam Roman singna thakna ba ising yento kre Tawram aduga mari leina oinam Roman hai COVID laichat ki lura ba tanfam asida thakna ba ising marang kaina fanghanba tangay fade haibagi wakalonda Apaba thakna ba ising yen bagi tabak asi paikhat bani Assembly Constituency asigi mafam kuding magta thakna ba ising yen bagi tabak asi chathakigani COVID laichat asidagi ngaktok na ba aikoy luna na leiba mathautay maramaduna Constituency asigi tongan pa club singa kutsam na duna social service scheme kaya ama supangthok to na lakli hainasu Romena makata na fongdoki COVID-19 laichat na maram oiraga awaba mayok nariba wabagay Assembly Constituency ki manung chanalaiba tongan ba laikay singi imong lising anirom henbada BJP Manipur Pradesh ki Vice President hanigi MLA Dr. Usam Devena chana thakna bapot lamsing yentokre Mantak Village Authority amadi tongan ba mafam singi club singaloy na ngasi tengbang potlam yentoki ba mafam singadudi Mantak kayrak mamang laikay Kairak awang leikay, wabagay lerak achoba, wabagay yangbi maning, wabagay yangbi mamang, wabagay tera urak, wabagay mayrenbam amadi, wabagay tambal chingya dalayba imong singni. COVID-19 gi anis subaweb na maram oiraga, tabag subanomba jetpa yada badagi, awaba mayok nariba asi, karada oiraba sukok na bahayduna, chana thakna potlam singa si yentok pani haina, tangbang potlam yentok pa aduga marilay na Dr. Usam Devena Fongdoki.
Indian Red Cross Society IRCS Imphal East District Branch na paring naina chatharakpa thauramgi saruk ama oina ngasi district asigi asa worker singda face mask amadi hand sanitizer sing mateng pangkre. Indian Red Cross Society Imphal East District Branch na ngasi mateng pikiba mafam sing adudi Alamat Primary Health Center, Basikong Primary Health Center, Kairao Makting Primary Health Center, Yairipok Yambem Primary Health Center amadi Andro Primary Health Center ni. Tauram aduda branch asigi chairman Narendra Ningomba, Laisram Kuber Meitei, Tokpam Zines, L. Rajesh, A. Nabachandra amadi Dr. Sunil Sanjamsu Saruk Yaki. Panbayabadi, ngasi mateng pangkiba face mask sing adu, Taiwan da leba Manipuri sing na, lamdam asigidamak mateng panglakibani hairi. Chandel District ki tongan-tongan ba mafam singda jayol amachuk na chatharakpa humfutara nitoirak suba van mahotsap thauram gi sarugam oina district asigi manung chanalaiba laingang jinglambigi nakyeta uchara kaya thakre uchara thaki ba aduga mari leinana chakpi karong rents office ki rents officer S Susina hai umang kanaba pangthok liba van mahotsap thauram ashida chakpi karong rents office na Chahi asida upambi lising nipal tabagi pandam thamli ngasi faubada upambi lising mga chamnga thakre ngasi thariba upambi sing asi ngak san minaduna umang kansi malem kansi hainasu mahakna phongduki aina yamda haijening base u thabadu natna hingan bi basine ne kwaidi pamba u thabadi ngasi sahi phariam yame thare base masini hingbai changdi yamwali base hingan maduni kwaidi maru oibudi aduna aina mayam thabiru yamsu hingan na bakhadi tuning changna khara hona biyo thara matungda adune aina haijening ba Van Mahotsav Thauram aduga mari leinana Mahi Chaba Yaba Yongchak Haino Theibong Amadi Pungdon Pambi Chamnga Rents Officer S Susina Lengang Chinge Kunja Singda Yentoki Matam Kuina Sembida na Leraklaba Jiri Tipaimuk Lambi Manipur Food Industries Corporation Limited ke Vice Chairman K. Sarat Kumar Singh na ngasi Yengsin Kre Yengsin Kongchat aduda ka henafibam patan na leramba Behuvengi Lambi Sembahukre, Yangsin Kongchat adugi matangda K. Sarat Kumar Singh na Paumi Singh Dahai. Lambi gi fibam kahe na fataba na maram oiraga, noong mada jangdaba yadraba chengchak pusinba amadi, ana ayek thorak pamatamda, kudong chadaba kaya mayok nariba asi kok na ba ngasidagi, lambi sembagi tabak asi paikat pahobani, karigumba, lakadoriba election asida may paklabadi, chahi ahong gi manungda JT Road asisu koilas tabata natana, lambi asida layriba thong pumnamag, RCC Bridge ontokani hainasu K. Sarat Kumar na Phongdoki. Sumnagi chahi ahumgi manungda hairiba lambi se masi black toppling tauba aduga lairiba thong mayam se RCC Bridge ondok paiba se masi aihaki tangai phadaba primary tax numit chamaga chamani gi manungda ihakna thamjaba programs gi manungda masi hapsagani aduga loinana masi chahi ahumgi manungda lambi se miyamna khwaidge na pamba lambi black toppling taudana koilas tadana aduga lairiba thong mayam se masi da misi mina thokre thong sing asida so ihak semjin sajindana RCC Bridge sana bohana paiba se masi yaki tawdaba yadaba ithawdang amani na khalle harga ai chahi ahum gi manungda lambi se khwaidagi phaba jeri bang gi manungda khwaidagi phaba lambi JT Road en khangne lambi se ohengani haiba se miyam de en wasakjari Helping Hands for People HPP Manipur na sinduna hau kiba jun amadiki pangthorakpa HPP Telehealth haina mingtonba free online doctor consultation service July mangada loishin kre COVID-19 ki second wave na maram oiraga hospital singi OPD tingzin kibadagi lying from leitaduna awaba mayok nariba asida mating oina bahaiduna online doctor consultation service asi HPP Manipur na haudokibani Numit kontra mga chuk na pangthokiba online doctor consultation service asida apun ba doctor kontra taruk saruk yaduna ana ba chambri marfu mari online da layingki Dalit activist Father Stan Swami Misi da Chanaba Singh Charak Piyu Haina Communist Party of India CPI na demand tawrukli
CPI Manipur State Council ki Secretary L. Sotin Kumar na thokpa charol amana hai haukiba July gi tang manga da Dalit activist Father Stan Maharashtra Police custody da leikidabasi institutional murder ni haina CPI na lawi chahi marfu mari shuraba activist asina custody da leidingai manungda matam chana ana layeng bikide Dalit activist asigi misi da chanabasing ahakpa jairak pigadabani haina su charol asina taksilakli Hojik break amatanga laujari. You are the future. School, a place where your future is carved. Exploring new ideas. Large classroom, big library, even smart classes we have now. Expression in art, educating young minds, even making stronger. This is where you start. 'Cause it all begins with you. UNACO School, excellence in education. Break matungda makhataba pau pijari. Tha sigi tarukta thangmaiban maisnam lekai digi chahi tara humdoi gi nupi macha ama mafam khangdana mangki ba adu ngasi thengnabadagi thangmaiban United Club TUC da sinakre hairi. Angang sinarakpa aduga mari leinana TUC gi president Pratap Laisang Them na hai Angang nupi macha asi tha asigi taruki nongthil pung ani makhairom tabada mayumdagi thokibadagi thiba khangdana leirakibani mayumda hanjalaktaba numit adumaktada angang adugi mama Sunita Devina Imphal Police Station da complaint ama tawbaga loinana TUC da pau piraki masigi matong ngasi thangmaiban yumnam leikai gi bharada leiba Joy Kaubamiyoy amagi manakta lakpadagi ngasi nongthil pung amarom tarakpada TUC da angang asi sinarakpani TUC na amog Imphal Police Station da sinakre hairi. Club haji maruina club amasung maira sing magi jurisdiction da leiba club sing na barada leiba speaking mathau tare aduga heni sigumba problem je hek thokpa kanda takta atuba information pira kanda akoi mayamna loinabak thiminaba loinabak khangminaba akoi khangnaba honaba duni ado thiengaba je thiengna ngasimak hajimak akoi gi takbu thajabi ba haitare Thailand United Club pu thajabi dana sinabirak pasi yam chauna lai phabani aduna akoi na su ngamige akoi praja sing gi thabak tawboda puksel sing na tawbani haiba wahom je thamjage Narcotics Affairs Bureau gi team amana GP Women's College Manak Ol Lambulenda achat awok sing check tawbada I nathing kraba WY tablet oiramgani haina jingnaba tablet listing ni puramba Wagon R car registration number AS01U 2003 ga konana miyoi ani ngarang fagat pangamle haina police tegi fangba pau amana hairi fagat laba miyoi ahum adudi Imphal East District ki manung chanalaiba Ipum Mapal Haikru Makongdagi MD Sahidur Rahman Chahi Kontra Apokpa Leikidraba Nur Rahman Amasung Tengnopal District More Ward number Mangadagi MD Abir Khan Chahi Kontra Taret Apokpa MD Alauddin Khane Makoi anigi mathakta case ama register tawduna makha taba investigation chathari haina police tegi fangba pau amana hairi Kasar District ki manung chanalaiba Barak Museum and Library Bantarapurna Mahausagi khal ngak senduna thamnabagi wakhalonda museum asigi complex ta jahiyasigi me thadagi chatharakpa u thabagi thoramda DM College ki hanigi principal Moirangthem Kriti Singh su saruk yaki museum asida thamliba ariba thangta wagi potlam singasi checksin na thamnaba amadi Mapan Manipur da museum asina Manipur gi nak yokhatuna thamliba asi hena kumang chawksanaba Manipur gi miyam amadi laingak na mateng pangfam thoki haina Moirangthem Kritina phongdoklam ki hairi Silchar da laiba BJP gi office ta Kashar gi BJP karyakata singi apunba mifam ama ngasi pangthokre Lakadariba August ki tang tara humdoi da pangthokadariba thoramga mari leinana Bir Tikan Razit Ningsing Loop Kauba Loop ama sembada ngasigi mifam aduna ayaba pikre Loop asigi khalaba Thomi Singna convener da Y Satyendra Singh Finance Secretary da Kalpana Singha amadi Okram Ibomcha Singha
कल्चरल सेक्रेटरी मोतीलाल सिंह अमदी सरदा सिंहनी हाइरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मियंग मखादा हेल्थ सोसाइटी थौबाल डिस्ट्रिक्ट अमसुंग वांगजिंग होदांबा कोविड-19 टास्क फोर्स कमिटी अनिना सिंधुना मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम अमा पांगथोक्रे वांगजिंग टेंथा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनलेबा वांगजिंग होदांबा कम्युनिटी हॉल द पांगथोकिबा वैक्सीनेशन प्रोग्राम अदुदा मियोई चामरी हुंफुरोम वैक्सीन कापकी हाइरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी मनुंग दलेबा मियोई खुदिंगमक कोविड-19 लाइचतगी ngakthoknabagi wakhalonda ngasigi mass vaccination program asi pangthokpani haina कोविड-19 टास्क फोर्स कमिटी वांगजिंग होदांबा अवंग लेकाई की प्रेसिडेंट अबुजम अकेला सिंहना फोंदोकी अमुको अमसुंग यूकोबिट लमजिंग मखादा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कोविड-19 टास्क फोर्स निसिंदुना निंगथौखोंग पब्लिक पार्कता कोविड-19 वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन कम इंटरेक्शन प्रोग्राम अमा ngasi पांगथोक्रे हाइना यूकोबिट की पब्लिसिटी सेक्रेटरी टीएच गोपेना फोंदुरली ngasi के थौरम अदुदा डॉक्टर एन ज्ञानेश्वर चीफ मेडिकल ऑफिसर बिष्णुपुर डॉक्टर एल रायचंद्र डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर डॉक्टर एन नबकिशोर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डॉक्टर के.सी. लुवांग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफिसर बिष्णुपुरना रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांकी अवेयरनेस कैंपेन कम इंटरेक्शन प्रोग्राम अदुदा यूकोबिट की प्रेसिडेंट टीएच नोरेंद्रो अमुकोगी असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी के.सी. लाइस्ट्रम अमसोंग एलसीएम हाई स्कूल मोइरांगी प्रिंसिपल के.एच. राजेना फमकी Indigenous Arts and Social Development Organization Tobul 79 DMC SC Stalwarts Green Brigade Manipur Indian Red Cross Society Bisnupur Amashung Imphal West District Branch Lifesavers Manipur CBTC Manipur State Blood Cell National Health Mission Amadi Zenims Blood Bank Center Porompat ka punakut samnaduna Zenims ki Blood Center da Voluntary Blood Donation Camping ama pangthokre कैंपिंग अदुदा वॉलंटरी ईपी के बाद डोनर सिंह 79 DMC SC स्टाल वाउच के सेक्रेटरी A.K. सरत सिंह ना फेस मास्क हैंड सैनिटाइजर अमदी सर्टिफिकेट सिंह खुदसिनकी कोविड-19 लांथेंग नबदा मतेंग ओइनबा रॉयल राइडर्स मणिपुरना चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 रिलीफ फंड सेल की मतेंग पांखरे ngarang CM Secretary ta pangthokkiba achamba thoram amada Royal Riders Manipur gi mihut singna sel gi mateng adu Chief Minister da khutsinaki Chief Minister gi maikai da gi su sel gi mateng panglikpa aduda thagat pa phongdoraki hairi Manipuri Sahitya Parishad ki Kalabhushan amadi Manipur State Kala Academy Award fangkraba saknai raba wari liba ओजा सलाम इसई हनबा सिंगना हौकिबा जुलाई अहुमदा लेकिदबदा खुराई चाइथबी लेरक्ता लेबा रिपर्टरी ऑफ वारी लिबा ना अवाबा फोंदुरली ओजा इसई हनबना लेकिदबसी मणिपुरी वारी लिबा की कलादा मतम पुंबदा अहोब अमा लेहौरगनी हाइना रिपर्टरी ऑफ वारी लिबना थादुरकपा अवाबा फोंदोकपगी चरोल अमना हाइरी लमदम असिगी रेसलिंग सानरोई अमा ओइरंबत नतना लांगहिन असमदा साइगी कॉन्ट्रैक्ट रेसलिंग कोच ओइरंबी निंगोम थोंगजाव कितना पनुंदिगी एन नोनी बला देवीना हौकिबा तांग मरीदा लेकिदबदा मणिपुर रेसलिंग एसोसिएशन मिनट अनि तुमिना लेपतना लेकिद्रबिगी मफमदा इकाई खुमनबा उतख्रे महाकने हिंगलिंगै मतमदा रेसलिंग मसाना द कथोकलंबा अमदी मसाना असि चौखटनबा होटनरंबसिंग अदु सिंथारदुना महाकी थवाइना इंगने चिकने लेरुनबा थौनी की हाइना मणिपुर रेसलिंग एसोसिएशन थादुरप चेरोल अमना हाइरी मालेम पुंबद थेंगनरिबा कोविड-19 की लाइचत असिदगी ngakthoknaba achamba checksin thawran khara ngakna chatpinaba mami tv की माइकैदगी निंगसिंगजरी मदुदे युमदगी हेक चथोकपगा फेस मास्क उपियु मी अमगा मरक्ता फुट तरुक की अरापा थंबियु माई मीट खुद सा तोइना हमदोपियु अमदी कोविड वैक्सीन काप यारबसिंग सुंगसोय सोयदना कोविड वैक्सीन कापथोक्तुना लाइचत असिदगी कन्नबा मियाम पुना होटनमिनसी
हौजिक सानबगी पाव पीजरी UEFA na sinduna Europe ki leibak tara mathoi di chathariba Euro listing ani kungi ngasi ayuk sana ki ba ahanba semi final match ta Italy na Spain bu maithiba piduna final jangkri London da sana ki ba match aduda Italy na Spain bu goal manga ahumda maithiba piki Match adugi apiba minute marfutara amadi extra time minute kontra loibada Italy amadi Spain goal amamamda manana lainaki Penalty mga rak kaunabada Italy na goal mari chanki aduga Spain na goal ani chanduna Italy gi makutta mighty hoki Mai paklaba Italy team Euro lising ani kungi final gi damak sem saduna laikre Kon mebol na sinduna Brazil de chathariba Copa America lising ani kun mathoi gi ngasi ayuk sana kiba ani suba semi final match tana Argentina na mai paktuna final da Brazil ga thengniragani Brasilia da sana kiba match aduda Argentina na Colombia bu tie break ta goal ahum anida toikre aroi ba semi final match adugi apiba minute marfutara amadi extra time minute mga loibada Argentina amadi Colombia goal amamam chanaki tie break ta penalty mga rak kaunabada Argentina na goal ahum chanki aduga Colombia na goal ani chanki hauzik loshilakpada maru iba paw amuk hana pizari NDA lenga ki nauna minister chawthok pada Manipur gi MP Dr. R.K. Ranjan Union Minister of State oina wasak lokre Kaubru chingi matangda COPPK ga lenga ka yana ki wafam amata leite Minister ani ga warisana ki badin lei haina Chief Minister N. Birena Fongdokre Awa ana taraba singda seva tauba haiba sidagi henba atopa athoiba seba leite seba haiba sina khwaidagi athoiba lining ni haina Chief Minister N. Birena Fongdokre Haukiba pungkun marida apun bamiyoy lising mga chamnga marfutara mga COVID test tobada chatrat humfu positive oire laina asana maram oiraga miyoy tara mathoy leikhitre miyoy chamri nifutarukna naba faduna discharge tokre Ngasigi oinadi Mami TV News sa sandok chaba Manipuri Prime Time Pau matanga sa daloy jare mideng tabiri basing wa mukahana kurumjari